He sank his teeth into the snake and yafashe amenyo ye byihuse cyane ahita yajomba mu nzoka. Umugabo yarumye inzoka nyuma yuko nawe yari maze kumurya. Yahiteye amenyo inshuro ebyiri. Urabona uyu mugabo, aha ni umugabo yavukaga yakomokaga bizeraga ko kuruma inzoka bifata uburozi bwayo bikabusubiza mu nzoka binyuze mu menyo yawe, bikayavana cyangwa se bikabuvana mu maraso yawe bikabwinjiza mu mubiri w'inzoka nayo ikaba yapfa. Nibikurumye ubwo nawe wayiruma. Dore umugabo, inzoka nayo icyo gihe yahasize ubuzima. Umugabo nawe ubwo bamwirukankanye kwa muganga, baramuvura baramugombora. Ku munsi wakurikiye ubundi baramurekura arataha ari muzima. Uretse kuba iyi ari inkuru itwinjiza mu ngingo y'umunsi, mureka tuvuge ku nzoka ko ku isi haba ahantu ibihugu bigira inzoka nyinshi. Aho hantu ni hehe? Ibyo bihugu ni ibihe? Kubera iki? Ni ayahe mabanga n'amakuru utazi ku nzoka nuko zikora? Mbahaye ikaze, nitwa Ismael Mugisha. Mbahaye ikaze mukore subscribe, nibwo muzajya mubona ibiganiro rusange by'ubwenge tubagezaho hano. Ibiganiro bikwigisha buri munsi, birihutirwa. Inzoka ni imwe mu biremwa by'amayobera ndetse bifite aho bihurira n'umuco wa muntu. Na Bibiliya ubwayo ivuga ko ahari ariyo nshuti ya mbere umuntu yagize. Inzoka ubwo yoshyaga umugore Eva, akaba umugore wa sekuru wacu twese Adamu, akarya ku giti cyabuzanyijwe. Iyo tugiye kureba amabanga ndetse n'ibindi wahishwe kuri zo, dusanga tutavuga ibindi ngo dusige uko inzoka zifatwa mu buryo bw'iby'umwuka no kwizera, ndetse n'uburyo ari ikiremwa kiyizi kwisanisha naho kigeze ndetse n'ibyo kirimo. Wanga inzoka ntacyo bitwaye. Hari abandi bantu bayifatiraho urugero. Nk'ubu hari abantu bafata inzoka nk'ikimenyetso cyo guhinduka ndetse no kuvuka bundi bushya. Nko kubagira iki? Inzoka mu busanzwe mu bintu biyiranga habamo icyitwa epidiasis. Ukuntu ifata uruhu rwayo ikarwiyambura, twebwe tubyita kwiyuburura. Mu mico imwe n'imwe nk'iy'Abahindu ndetse no mu Bugiriki, inzoka ni ikimenyetso gikomeye cyo guhinduka, gukura, kuba undi muntu mushya ndetse no kuvuka kwa kabiri. Bivuze ko aho kubatizwa mu mazi menshi wahura n'inzoka mu gitondo ugiye ku kazi. Kubona inzoka bisobanurwa nko kureka hashize ukarenga hashize, ariko kandi ukinjira mu kindi gice cy'ubuzima. Muribuka kumwe bavugaga ngo injangwe kuyibona mu gitondo bitera umwaku, ku nzoka ho bigomba kuba bitandukanye. Hari ibyitwa kondarni mu myemerere n'imico y'Abahindu, aho ni mu muco cyangwa se mu mico imwe n'imwe mu Buhindi. Kondarni ni ikimenyetso cy'imbaraga mu by'umwuka kigaragazwa n'inzoka yizingazinze igaragara ku rufatiro rw'uruti rw'umugongo. Inzoka hano bagifata nk'ikimenyetso cy'ububyutse ndetse no gukanguka mu buryo bw'iby'umwuka. Lord of Asclepius, aho inzoka ifatwa nk'ikimenyetso cy'ubuvuzi no gukira, bikaba bikomoka mu nkuru z'Abagiriki. Uzarebe ku modoka ya ambulance cyangwa se mbangukira gutabara, icyo kimenyetso kiriho kigaragara nk'inzoka yizingazinze ku giti. Buriya inzoka ntabwo amazuru yazo akora, zihumurwa zikoresheje ururimi. Nawe wigeze wibaza impamvu inzoka isohora ururimi kenshi cyane iyo iri hanze? Ikubita ururimi rwayo kenshi hanze y'umunwa mu buryo bwo gufata ibinyabutabire bitandukanye ibivana mu mwuka, ku butaka cyangwa se mu mazi, ku buryo ifata ibinyabutabire ikabyohereza mu rugingo ruboneka ahagana hejuru mu kanwa kayo rwitwa vomeronasal organ cyangwa se Jacobson's organ. Jacobson's organ ubundi ikabasha kumenya buri mpumuro y'ikiri hafi yayo, ikamenya niba hari imbeba igiye gutega umutego ikayirya iri hafi aho. Buri nabwo buryo ikoresha ishakamo indi nzoka zihuza ibitsina. Inzoka zimwe nka rattlesnake, cottonmouth, copperheads zigira icyitwa royal pits. Udusa n'utwobo duto cyane tuboneka hagati y'amaso n'amazuru. Utu twobo twumviriza ubushyuhe kubi cyane.
Inzoka cyane cyane bumwe muri ubu bwoko dutondetse ishobora kureba mu ijoro ry'umwijima ikabasha kumenya aho uri ikoresha ubushyuhe umubiri wawe usohora cyangwa usurekura. Mu birebana no kwirwanaho hari n'inzoka zibasha kwikuramo uburozi. Nk'urugero inzoka nk'iyitwa king cobra ishobora kwivanamo uburozi bwayo bibaye ngombwa ko yaba yari yirumye cyangwa se izindi nzoka zibaye zari zayirumye. Nk'iyi nzoka ubumara bw'izindi nzoka ntacyo buzitwara cyangwa se ntacyo buyitwara, ntabwo bwayica rwose. Nk'urugero hari abantu bazi ko uburozi bw'inzoka ari uburozi gutyo gusa aba ari bumwe, nyamara uburozi bw'inzoka aba ari uruvange rwinshi rw'ubwoko bw'uburozi. Habamo ubwitwa hemotoxine ubu bwangiza amaraso n'umubiri, ubwitwa neurotoxine bwangiza ubwonko bugatera paralize cyangwa se kugagara k'umubiri. Inzoka nyinshi ziba zifite uruvange rw'ubu burozi kugira ngo nibura zizabashe kujya zica buri kimwe cyose zirumye. Inzoka zigomba kuba ari ingome. None ni ibihe bihugu bigira inzoka nyinshi ndetse impamvu ni iyihe? Nubwo kubara ukaba wamenya ngo umubare w'inzoka na buri gihugu byagorana kuko imibare igenda itaboneka byuzuye. Hari ibihugu wabara bifite inzoka nyinshi mu mubare ubaza inzoka zigira ubumara cyangwa se umubare w'abantu barumwe n'inzoka benshi. Gusa ibice bimwe ndetse kenshi nk'ibiherereye ku birwa bigenda bigira umubare mwinshi bitewe n'ukuntu ibyo bice biteye. Ubuhinde na Indonesia, ibi ni ibihugu bigira ubushyuhe n'ubuhehere, amashyamba ndetse n'ibice bifite iby'ingenzi inzoka zikenera ngo zibeho nk'ibikeri, ingegesi, nk'imbeba ndetse n'aho kuba. Nko mu Buhinde haba ubwoko bwinshi bw'inzoka ku buryo ari kimwe mu bihugu bigira abantu benshi bahura n'inzoka mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga Australia. Australia ni umwe mu migabane yabayeho igihe kirekire iri mu kato ku buryo ibikoko byinshi by'uburozi byagiye bikurira kuri iki gice cy'isi. Muri iki gihugu Australia bagira ubwoko bwinshi bw'inzoka, izigira ubumara n'izitagira ubumara. Mu bihugu nka Brazil ko mu ishyamba rya Amazon haboneka amashyamba menshi ku buryo inyamaswa z'ibikururanda zihakunda kubi. Bijya kure mu gihugu nka Brazil ho hanaboneka ibirwa bigira inzoka nyinshi, Ilha da Queimada Grande, Snake Island, ikigo cy'inzoka. Muri ibi bigwa rimwe na rimwe byisanga byaragiye bigira inzoka nyinshi kubi kubera ko aha hantu nta bindi bisimba biryiza inzoka bihaba. Urugero inyoni ziba ari nke cyane hano, inzoka ziba zaragiye zikaba nyinshi mu mubare. Zimwe mu mpamvu zishobora gutuma ahantu haba inzoka nyinshi iyo ahantu hashyuha ndetse hakaba hagira ubuhehere. Ubusanzwe inzoka ni ibiremwa bishingira ubushyuhe bwabyo ku bushyuhe bwo hanze. Ibi bituma ibice bimwe na bimwe byo ku isi bigira inzoka nyinshi kubera ko zibaho nta nzitizi. Akenshi usanga muri ibi bice n'utundi tunyamaswa inzoka zirya tuba ari twinshi cyane nk'imbeba ndetse inyoni tudasize n'ibikeri. Amashyamba menshi, amababi y'ibiti yaguye hasi, ubwisho bw'amabuye y'imyobo n'ibindi bituma inzoka zibona ubwisho buhamye cyane cyane muri ibi bice. Nk'ibigwa bifite izindi nyamaswa nkeya nk'inyamabere usanga bifite inzoka nyinshi cyane ku buryo usanga n'ubwoko buhaboneka butangaje, ubwoko bw'inzoka. Nshuti bakunzi bacu, nishimira ko mugumye gukurikira Telemontagne Rwanda. Ikiganiro naho tugisoreje. Iki kiganiro wagikunze manuka munsi y'video wandika ijambo rigira riti duhereza ibindi, nanjye ndashyiramo agatege dushobora kubahereza ibiganiro byiza by'ubwenge. Ku kirahuri cyawe hari ikindi kiganiro wareba, ibuka ukore subscribe birihutirwa.